Zigere nemi fonu kurenu ya otongbe wa amegere osusu na be mia obo ebu voba bianye be do fia be mi nyame yo he wana nukuku edo na me dota mi maka sronwa no zu be me nyamere ike me nana ma moko nanu alo nukuku edo na mela e menya me ya fia be mi ma sronu re eje be mi ko gamere dara ne mi asronu ke no vilo no tole Kristo me mi na me be tene mi len kure nya ike ma glo fulada no zu be mi le afeme ya miato kple miano le nena ne hia miano mi tenado biana nu miato alo miano no so be mi igbome ya na de peke mi le gbome alo amede be apo mi la me ka o mi tenado eto ohun ya wa tera agboro na be asama sike fo ile sike eto kple no o me lo nu lo gbo ta nu sia nu ba peke o le gbome he e va gboro na ola lon ike lo me na ota o chonaka wona varonu nena ma kenos be na ne hiawa mi tenade miaton mi tenade mianon kenos be monu popolia miato wona nu mo ton gbe na mi nena ma kenos be mia jila o tro me gbele mia gbo pe mia jila o nya me inu gbe o ke amere wa glo fifla be ozu mia be ancestors woyin meje be mi gbenu lo gbo e la be si ke me miato lagbe si ke mia no lagbe si ke mia mama lagbe si ke mia to gbe lagbe ne mi hiana ne ode mi tenade ko ane ne ma kenos bo tro megbe ya agbeme nu le mi apeke ani mi ko ni mi yo fe nko e gbolonya na wa o sene na mi yata e hare glo benuka jefe ya mefa nenye be yo me yiwe dola jefe ya mefa awo ne mi edo yo me to ogbo ni mi nya mi mele haji nyoro eye wo na tefe nyu emula ma bo yo me mania o something eye ma no tepe ma gbo jidi ma bonye fe fu pepia o ne meka o fe nya ogboro le no be edo yo me to gbore meka ogbo yina nya pe amenu gbe yo hojo le mi agbo aya ogbo ki emi na ta no be mi la gbagbe fifula ya mi wo mi aro ki bedo mayin subo alo no so suno bubu yi kecho abu pa ngbaji wale gogboro na mi be ame yo ho nyi mi ato ame yo ke nyi mi ato gbo no kujo le mi agbo ozunu vodi he mi le vona wa mi level dadablibo ale ihe o nyanye be no zbe o lagbe kemi hiena na ne mi tenado hu biana kwa ne ma ke no zbe edibe e wona ne o tro megbe no nya ya pe me nya kochi alo nya yo pe nko nya blonya na kwa ne ma ke o sene e ata enyenu brani no zbe amesia me troko lebe togbe o alo mama ogbo enya ibete gbolomele poere konyebe Eagle Aura Spiritual Center enwa inde zime yo pobe awo game sube mi ade bubu mi atogbe ohun bubu ike he mayi me ko lagbe si ke mi tenado ohun biana nu si ke mi dena bubu mi atokle mi ano ohun mi atogbe yo ho lagbe va ipo a si ko tu gbobo me ka le okra gon hala eje mi de bubu ohun le september pen keke bla vevo adrelia gbe a e ko wona de to me ko nanko ebe ancestral adoration kia ele wo gbele Kumasi Abuakwa nanya pondi gandre tutu ko ejegome me kareje be nyento ha ma no fuma pele susu me be teni mi afofu ne mi ade bubu toke mi atogbon me ya efia be ele khose bubu me o awo ne ele khose bubu me ha la me ya efia be ame yo ko le mi abe fu me mi atokle mi ano yo ko no mi agbo ono agbe pele mi po oku a alo tro me gbe me ya efia mi adasi lohun alo me ya efia mi agbenu lohun amado fen ko yo ke mi sena le khose bubu me alo no so so bubu me la to go ba me mo be to ku va se regbe krala ko se ma me to ka yo no fen ko mi anto me nya ke glomele e ata Eagle Aura Spiritual Center le mi apete mi akpe le september fen keke bla vevo andrelia gbe chondi gandre ko ejogo me be te ni mi fofu ni mi ko bubu toke kona mi atogbo kona mi mama o nane yo ke mi dibe mi blono wa ni ma ke onya le fuma kwa wa se na mi ne ma onlo nyento folumo ma no fuma tfi he te fiela enye Kumasi Abuakwa isemerare maka kpo mi in the next video azumi ole class me mava